بله تماشاوانی عزیز ام پشنا بریره دیسه پبرنا سیدا و گوتو بو دوی هجرتا حبشستان دا سیاستا که بنگهاوی کور خویاد که او چیه سیاست گلو؟ سیدا انشالله از سیاست تعریف بکم و براستی از پانه سیاست وانم هندک جیازه فهم دکم فقط شغام کتاب تاریخ تخوینه نخواستم حیات و مجادله پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیاستا مشان دی بلکی صدیه که هم فهم بکن چونکی جبوگم پیغمبر فهم بکن گرکم قرآن برفره زانه بن او جی نبوی نصیبه ما جبوگ نصیب جی انتخاباته که دانه بلکی فقط اف سببه گمه رز بکن اتخوازم تبه سیاست مداره دنیای بنرن به پیغمبری اسلامی به چه شکل و رنگا اف دعوه نشاندی نخواستم دعوتوان اسلامی دوی گو درس و عبرت مجوه بگیرین شو او سبب ده سبب چارمین ده بشرتیه انشالله از وی عجیبینم زمان بلی از وی بینم زمان سیدا ما بحثوان اصحابی طبقه اشراف کردن و تو بزرگی وان مجهر مالباتی فقط به پرایجی مالباتا مخزومی یک رسلا و نقاندی این نقاندی چما مخزومی چونکه نفوسا مخزومی یاد مکه ده جا هری قبیله ده زفتر بو جوه هلیت جی مخزومی نقاندنه ما گواف جیده ده ریدان گواف هجرت نجبر چونو نجبر کرنا ازیت و اشکنجایی اگه دبنج بر ازیت و اشکنجایی سیدا حدیثك پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده قدمینن حدیث راست و صحیح جی کتابه صحیح دی در باس به مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جا صحابه خورد به هر حبشیستان ویل حکمدار کی عادل هی و یو بحوینه و بچوناوه و ازیت جی سروه سوگ ببن اف حدیث راسته مگو صحیح جی هلبت رسول خدا آرمانجا خوی اصلی دوی وقت ده دوی هیام ده او هیاما گذور و زحمت بو مسلمان ده دمک هبون و تنبون در باس بون تبع دریه نیارتیه لهمبر مسلمان ها بکرین هلبت پیغمبر آرمانجا خوی اصلی و نانیا زمان چونکی به هتا بیستن و دهات بیستن جبو سلامتا دعوی جبو سلامتا مهاجرا ایگو هجرت بکن هلبت پیغمبر علیه الصلاة والسلام و سبب کی جوانا هری سبب و پیش چاوا و بانیا زمان براستی جی رسول خدا صلی الله علیه و سلم سیاستوانه کی هری مجزن و هجاب و تبی ایشو کاری خو به سیاست و زانابون دکر دبی گل پیش چاوا اف سبب قدمان بو فقط ارمان جو پلانی بی باشقه بو اگر اف هجرت صرف جبو ازیت و اشکنجا حاتبا کرن پشتی دولتا اسلامی لمدینه آوا بو و پیغمبر علیه السلام غازی مهاجرا بکرا و وان بانیا مدینه المدینه بجیه بکرا فقط ام دبینن مهاجره حبشستانی پشتی فتحا خیبری جی مدینه هاتنه چما خیبر؟ یعنی چما پشتی فتحا خندقی نه هاتنه پشتی خیبری هاتنه پشتی فتحا مکه چونکی پشتی فتحا خیبری بله چما؟ چونکی خیبر دماغه دسته یهودی آده بود تبع آبوریا جزیره عربستان یعنی اقونومیا جزیره عربستان دسته یهودی آده بود دیسا چکو سلاحی جزیره عربستان یهودیا تامین اسرائیل ایرو چاوا گلک هزو قوته ارتاد و اولات نوروشلات دسته خود دگره و سیاستا دنیای قسم کیوی یند د سیاستا دنیای خیبر جی دوی دمیده وکی اسرائیلی رو بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پشتی گسلها حدیبیه بکار آنی جهلا مشرک مکه دی امین بو مشرکا نماکاری بو ایلیشی بکرام کی ما بو تعلقات جزیره عربستان دجبو دولتا اسلامی خیبر ما بو پشتی خیبر فتح کرد ده خیبر دی مهاجره حبشستان تندگهم پیغمبر علیه السلام حتی غنیمت خیبر پار دگرن مهاجر حتی پیغمبر علیه السلام مشهور دبیرو گلو ازیب فتح خیبر کیف خوش ببم دلشا ببم گلو ازیب هاتنا جعفر کیف خوش دلشا ببم یعنی حتی خیبر جی دولتا اسلام اری آوا ببو فقط
دهندر هبون و تنبونه كده ودبو احتمالا كليك خراب ودبو هر كليك رابع دولة الإسلامي پیغمبر عليه الصلاة والسلام حبشيستان حتى خيبري وك أسك يدك جي مدينة ربف alternatif ودوري مشركة دوري شر مشركة دوري قوتاوان لورشتي يعني حكمة فيرفا درت كوي درت كوي حكمة يعني قوتك تدوها بلي ديسا حكمتك دني قلكي غريب هي قال لي عرب سيدا قال لك قيمة دان باغي مروانتي ناف عربات مشهور بود برنامج خويد جي معاني بو زمان دناوا عربات گریدانا مروانتی گلکی قوی بو نخاسم المکی جهکی و عادت ای قدر بلند و هجا بو چونکی گله عرب پر لسر مروانتی دهلهلین گلک جارا جبون نحقی المروکی قبیلاک المروکی انسانکی دهات کرن او انسان کاری بو جبوی مروفه خو بقبیلاک ره تکف بخلا قبیلاکی و بربری و شرکی دریج و دجوار ورو درد كدجنا العربات ذاتا أفيا رسول خدا صلى الله عليه وسلم جي عرب بو وكي هر عربي المكي مزن بو المكي دجيني أف خصاصيتي عرب واجي جنيز دزاني بخمر عليه الصلاة والسلام تحجرتا حبشستان دي مهاجري تبلي في حجرتي بوني هما اشتبه إلو أزبتي قريشيا لغوري بلانك قب أمري رسول خدا صلى الله عليه وسلم هاتبون هالبجارتن يعني دچون ونچونا حبشستان ede ماگو مهاجر نبدا استخابون اصحابه نبدا استخابون رسول خدا وان هالبجارتي نخاسم نوايگو و هجرت بكرانا هبونا زاري اشراف دولمن دا خيابونا پلانه پر حساس و سياسي بو پلانك حساس و سياسي بو چونكي زاري اشراف اي هجا جبر عادتي باو و باف بيده خوي جاهل هیچ دبون دچون دولتك دوری مکه نخاسم ولاتك غریب بی هاویجی ناف مال و عشیره قریشیاده و فلکتك مزن بهاتا میدانی و واویلاک درکتا هر کس و بپرسیا چما اولاده مچون یعنی و بالکشیک بالکشاندنک به بال اسلامه به بال ازیته مشرکایی قدمکه ده المؤمنين موحد ذكرين بالكشاندنك بخمر عليه السلام دخست بكشينه چونكي انا كسك ما دخازه اولادي وي مالاخ تربك وهر ولاتي پر دور دسته مره نگيجي كسك ناخوازه البت مشركه مكيجي بيانت خواستن چاغا بخمر عليه الصلاه والسلام جهر مالي هر مالباتي انسان تبليغ هجرت كرن خواست بالكشاندنا مشركاجي بکشین سر ظلمی سر زوریا گل منادکن خواست لیپرساندنک لویکاری چه بو وان ازیت و اشکنجه چه بو چونکی هجرته گوته مروانتی و خونه داویج آلی کی هگر هجرته وی هاوی بین کرن و ببا سبب هجاندنک مزن و ببا سبب پفچونی و سوجداریک مزن دناوا اشراف قریشیاده راستی جی پشتی هجرت بویی هناك استرافي قريشية هفدو سوجدار كرنه هناك قوتي وور كرب شورو والفلان كساد دخس واو دلوماندن نما وانا قريبون جبر وبهاتنا بيت الله نما قريبون بهاتنا حوشا كابي نما قريبو دا غريانا جواتكي بكد چون وحنكي خوبان دكر واو تشرماندن هناك قوتي واو حبس دكرن هناك قوتي واو ازيت ويشكنجه جران وان دكرن يعني قريشية خوب خواه هفدو سوجدار دکر پیغمبر علیه السلام خوب خواه و خستن پیخیلاه شیلکه ده بالکشاندن شیلکه ده او خوب خواه خستن پیخیلاه جهلکه ده اف هجرت جبو دولتا اسلامی ده پیش روشه ده بو alternatیفک جهلکه ده یدک اسک هاتاوا کرن جهلکه ده دعوة دركاتش دربي ولا حبشي دعوة إسلامي كده إن شاء الله ما ورنا يعني براستي سيدا أم چه حركة رسول الله عليه السلام چه قراراوي أم ليكولين دكن أم حكمته ما ظنت إذا تبينن بله سيدا يفجي تزانين جو نه پیغمبركي بسري خوابو پیغمبركي جو تربيوي بوحي بو بجبرائيل بو يعني مناسبتاي بآزمان رهبو مناسبتاي بخودية كائنات رهبو اگر يعني قرار رسول الله عليه الصلاة والسلام
دانا ام بتشعبي يكي عرب جو د ويتشولي دا مزن بويا قراري وي يا ام بوا شعبا بنرن امي قالكي الخوار مينن امي قالكي مثلا الباش مينن فقط تمام عقلمند وخندفان وسياسة مدار الدنيا جورنا بجفين جمهف ولسر قرار الرسول عليه الصلاة والسلام لكوليني بكن و لسر تفكري بكن وفي حكمتها ما ظن بيننجو مناسبة محمد عليه الصلاة والسلام بأزمان رهبو يعني خديه في كائنات يوند دا وريشاني دا وقرار خوش ويدري تستان سيدا aslında Seyda dediği gibi ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tekili siyasete ne buyi. Bele. Amci diben siyaset medari her imezin. Resulullah Aleyhisselam. Lepeş u paşi ev evakevi der nakabın. Bele Seyda. Yani evve hakikateci derdixoğlu ki Peygamber Aleyhisselam. Yani tabi siyaset medari. Tabi siyaset. Tabi mezin bu. Bele tabi mesela ser askeri. Ser leşkeri. Tabi hakim bu. حاكم عادل بو تبي إمام بو إمام الحرمين بو يعني تبي عابد بو تبي عالم بو يعني تبي زاهد بو تبي مجاهد بو دوازده شوري ويها بون يعني براستي مسألة حرب أحد ده السربي اللي كولينا كرسيدا يعني تكتيك وسياسته الرسول عليه الصلاة والسلام تحرب أحد ده جورديا خوش أرتش أخبار داني أجر جو صحابة بإطاعتي نكربانا دو تحرب هذا جي رسول الله عليه السلام مغلوب ندبو والكودر مغلوبيتك كمسلمان أم دبينن يعني دواري ارتشي ولشكري وجبهه ده أم دبيجن دو كودر ده يعني دو حنين دو حنين ده ود أحد ده دجيا رسول الله عليه السلام مغلوب بويا ودجيا ده جي سركفتي بويا بدري وخندق ده هر دو جيا ده الصحابة بيشك وبيشبه إطاعت كرنا لتحني ود أحد ده جب إطاعت يا رسول الله عليه السلام عفتش نشاني مادة سر لشكري وسر عسكريا وي قومطانتيا وي مظن ده إثبات كرن يجد في شياندنا وان مسلمانا و مفرزا گوشیان دیا حبشيستاني دجي ام سياستك رسول الله عليه الصلاة والسلام بين المللي سياستك مظن ام دبين رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدة ديسا ششمين لها دولة حبشيستاني وجي قواد كرم كر ديني نصارى حكم يعني ديني فلهتية وحبشيستان خلقي في الله بون لسر ديني حضرت عيسى عليه السلام بون لغوري ديني دين وي وقتي ديني نصارى نزيكتري ديني إسلامي بون شو قرآن جيد بيجي هنا ينهري نزيخوا نصارى ببينن دنيارتية جي ينهري دجوار هنا يهودية ببينن لمقابل خوا حتى دما إيران وبيزان شاركرن أصحاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام ومشركي مكة بهفركتن شرط يعني پیغمبر عليه السلام دلخوازية بيزانس يذكر چما çünkü أهل الكتاب والنصارى حتى رجا فتح بدري رجا زافرا بدري ديس وقت خيبري پیغمبر عليه السلام مزگينا زافرا بيزانس شهر در الهمبر إيران آگر پرست بون مجوسي بون زافرا Bizans'ı ba bedrerş Peygamber Aleyhisselam rıdarı. Peygamber Aleyhisselam dbeyro bu zafera az kef hoş bum yek ya bedre adici a Bizans'ı nizam kefamı ve eşkicanar var. Yani dine nasara lugori dine dini şirke Yahudiya Mecusiya agir peresta due demedin neziktiri dine İslam'ı bu. Çünkü kani uredane her du dinaji vahya ilahi bu bawariya her du dinaji لسر اساس توحيدك زلال هاتبو بكار انين بناوان ده نافا فلا ده يعني انسانك فلا جي انسانك ازبيجم جي انسانك يزيدي جي انسانك زردشت
جی انسانی که مشرکی گوش پوتا و کبره را عبادت که جی انسانی که آتائیست نزیکتری خوده چما نزیکتری خوده حاضرتره جوحیه را جدینه توحید را حاضرتره نغریبه وحی جبرائیل یعنی دما تجاره به افتشت حرامه و به اری حرام ازانم چیه تبه جنت جهنمه تبه ملائکه تبه کتاب تبه خوده یعنی واتشتا تبه نمیش روجی واتشتا نغریبه واتشتا yani hazırtıra jüvi insani di şu ibadeta xodere daha neziktıra fakat dise jî seyda carna ew neziktayi jî insana nayene hidayete durt ki hatta ew neziktayi carna jî dibe sebebe go yani wêna ka xwe heqtir dibîne û dibe perde neqebawî heqiye de û ev ê dî go xwedê nas nake ji rojê re ya ji kevra re ya ji tiştekî re ibadetê dike xwedê nas nekiriya ji heva hosa xwe re ibadetê dike tu dimeyzînî bêhtir nêzik dibe yanî tu perdê neqebawî hidayetê de ev dana xwedê yanî xwedê di nava îbadê xwe de serbest de bidêke fakat yani Resulullah aleyhissalatu vesselam veya go zlamê xweşiyan Hebeşistanê cem Nesara û veya go Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir û yekî müşrik li ser dema go İraniya û Roma levxistiye Bizansiya levxistiye denewê de mesela yani Rum ne go di dînê Roma filatî tenê hebû Yehudîtî jî hebû fakat yani merkeza dînê semawî Rum bû û merkeza dînê beşerî dînê insana ji bin xwe ve derxistine İran bû yani di İranê de bi çawa agirperestî hebû rojperestî jî hebû û heta yani tarîxvan dibêjin dibe ev ez ê bêjim agirperestiya di nav Kurda da hêj ji ber ku zamanekî dibin himaya İraniya de mane yani ev dînê geyrî semawî dînê beşerî ez ê bêjim ji wê ev nexweşî bi nav hinek Kurda de maye yani. Yani di navbêna her du dîna de şibhandinek hebû heta Xweda Azze ve Celle sûretê Maîde ayeta hiştê û duyemîn de pêş vê heqîqetê tîne ziman dibe bisûn bi di nava însana de êgol hember ehlê îmanê bi şiddet neyartiyê dikin te Yahudî û müşrika bibîne û bi cîhet hezkirinê yên herî nêzî wan jî ewanê got dibêjin em filehin tê wan bibîne sebebê vê ji ber got nava wan de rahib û alim terka xweşiyê dunyê kirine hene û vana ji bo tabebûna heqiyê xwe bi kibir nakin. Yani di ayetê de seyda ayetê de digel ku Yahudî ji dînê semawî ne jî di ayetê de neyartiya wan pêşiya müşrikat tê zikir kirin. Yani ev ji vê ayetê jî ev heqîqetê fehamê got welew dînê me rev semawî jî bê got ew irqçîtî û bexîltiya got xweser her kesî re digirê hanî yani insan Yahudî xweser her qewma re ji ber hesûdiya wan zaten ayet dînê yani ew neyartiya wan ji wê û hem zêde hij dinyayê dikin zêde hij dinyayê rahîb di nav Yahudiya de nîn subhanallah di nav qewmê Yahudî de yani en zehf di nav Yahudiya de alimê wan hij dinyayê dikin û ji dinyayê re ne wekê tersê ê filan e ê fila ê mesela Nesara alimê wan aglebê wan xwe feda dikin yani xwe ji dinyayê el etek kişênin dest û zendê xwe ji dinyayê dikişên xwe dikine mebedekê de ji Xwedê re feda dikin yani hem jinê wan hem mêr yani me evna di welatê me de jî hene digel Hebeşîstan digel Nesara bûn fakat ji heqîqeta dînê tewhîdê jî bi dûr ketibûn ji xwe Xweda Azze ve Celle çi dema pêxemberek şandiyê muheqqaq şeriata pêxemberê beriya wî hatî tahrîf kirin li dûyê ew pêxember şandiyê Xweda Azze ve Celle ji bo wê şeriatê tamîr bike rast bike heqîqeta tewhîdê zelal biqedimîne li Hebeşîstan jî İncil hatibû tahrîf kirin dînê teslîsê yani baweriya teslîsê di nava gelê Hebeş de bibû hakim baweriya teslîsê li vê dewletê bibû hakim belkî bi sebeb vê hicretê xelqê Hebeşîstan firseta baweriya tewhîdek zelal û bê bermayî zef bikirana ji vê hilê de jî
هجرتا ببال حبشستاني گومگو لسر دین نصارا بو جبو گله حبشی براستی جی سعودک بو گله حبشی شانسک بو چونکی او انجیلا گو وصف احمد دا پسنه احمد دا مزگینا حاتنا احمد دا ایدی حوال احمد و بچانا حقیقتا و انجیل جی و بداناهین کرن بگله حبشی وشخوا ونا پشت انشالله صحبتا خود میبینی زمان چاغا حضرت جعفر لسرای نجاشی توحیدک زلال تقدیم دکه راهب و راهبه دورا نجاسی عاجز زبن دست بکیده يعني ناي حسابي وانا توحيد زلال يعني دبي عيسى كوري مريم خدي قبول ناك بله دبي عيسى كوري مريم نخدي بو حاشا جوهلت جي صحبتا ما بلكي دمامه نزانم كاش دمامه هندك ما 4 دقيقه ما سيدا بلكي دمامه هبا ميوان يا زمان بريا مهاجر هجرتي حبشستان بكن خداي تعالى تشتي قويل حبشستان بكن و اتهامي قويلوان ورن كرن و برسوان اتهاما وبشي شكلي بدن خدا عز وجل سورة مريم ده آيات ناداده يعني تدي مرة درد كفر ريويتيه كي مرة آماده كاريا خود حاضريا خود كي علاوه برای دجمره لازم پره مره یه چنده مره یه جله مره یه چی لازمه دوی رویتیه دی مره بخار هلتینه خدا عز و جل جی بریا مهاجر در کون ری تدارکوانی ری دانی سورت مریم داخست سورت مریم دی بحثا عیسی کره مریم و بحثا مجادلاوی توحیدی قلوی بچی شکلی عیسی علیه السلام ده دما خود مناسبت حواریه او حواریه بشکلی بو بشکلی کی برفره اف صورت داخست تدارکا مهاجر آکر مهاجر دقنه هر اف دولتک خوی اهل الكتاب چاروش دن مهک ده حیفک ده گو دما احتراز لوان وره کرن دما رخنه لوان وره کرن قاربن برسوا خو بدن يعني چاوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما گو ده هجرت ده قالك سبب بنگهاوه هجرت ده سبب حكمت هنه سبب سياسي هنه خدا عز وجل جي اف مهاجري قوي دركتاري آماده كاريوان كر يعني دماما وقو هندك ماي ناخذن وانا بقتين في سورة برنامج جديد ان شاء الله سيدة ان شاء الله يعني برنامج نقد يعني سبب هجرته سبب هجرت نقد يا برنامه قوري ان شاء الله اما وانا زمان كي برفرح بين الزمان بله ساعتها خوش بسيدة خود جوارازي بي ان شاء الله بله تماشاواني عزيز ام جارك دي هاتنا داويا برنامه خوا برنامه سيرة نبي دقل سيدة ملا محمود تبياتي حتى برنامه كدي بمنة خير وخشيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بله تماشاوانی عزیز برنامه چوی لسر هجرت ام پیوی بون سیده مالا محمود جمره هجرت شروع فکر بو هجرت کی دکه مهاجر کیا هجرت پیغمبره هجرت اصحابه هجرت قوما گلا ام لسر پیوی بون ان شاء الله ذي برنامجي ديسا ام لسر هجرت وخاصة سر هجرت أصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام ببال حبشستاني ذا أمي بهفر بن إن شاء الله برنامج ما دفصلة يعني إن شاء الله هل 25 دقيقة 25 دقيقة أم بهفرنا سيداهم بخيرات سيداهم لسر هجرتي أم برنامج بوري أم طيبون در حق هجرتي ده تشنقون بيجن همان سيدا خود جورازی بری هر تشتی تماشاوانه خواهم سلام و حرمتی خود پیشکش شوان بکن براستی سر هجرت گلک تشتی مره ببیجه هایی فقط جبرگو
hicreta Medine'yi mezincil peşyameyi. İnşallah tiştni mekemişti bin ya jî mecbir kiribin. Ya jî mühimin menani bin zaman de hicreta Medine de dîsa em kurtahi bahsa hicretê bikin. Ji ber go sohbeta me duwarê hicreta Habeşistan da bû. Nexwasim me got ewl em bizanbin hicret çi piştre evê got hicret kirin em ê armanc û daxwazê wan fêm bikin em ê bînin ziman. Ji vê hêlê dijî bu kurtahî hicret me di bernama xwe borî danî bû ziman hûn hez dikin em ê îro bahsa hicreta Habeşistan bikin. Hicreta Habeşistan çi bû? Ji bo çi bi bal Habeşistanê ve di navenda heyama Mekkê de hicret hatibû kirin. Em dixwazin kurtahî bahs bikin, guhdarê xwe jê agahdar bikin. Hicreta Habeşistanê ya ewil di 616 miladî sala nubûwetê pênca di meha Recebê de bikar hatibû. Cihekî vê hicretê yî herî hêja bi qîmet û giring di tarîxa İslamê de heye. Her çi qas di kitabên tarîxê de, di kitabên siyerê de çaxa bahsa vê hicretê tê kirin. Dibêje ev hicret bi sebeb eziyet û îşkencê zêde müşrika li ser Pêxember aleyhissalatu vesselam û eshabî wî tetbîq dikirin û di dawînga van eziyet û îşkenca de ev hicret hatî kirin. Her çi qas kitabat wiha derbas dibişî. Nerînameyê li vê hicretê hinkî cudatir e. Em dibêjin rast e. Yani ev hicret bi sebeb eziyet û îşkence hatî kirin. Fakat eziyet û îşkence jî ji gelek armanc û gayê vê hicretê armanc û gayak bû. Yani gelek armanc û gayê de hene ev eziyet û îşkence jî ji vana yek bû. Seyda we bivê va armanc û gaya va hikmetê hicreta Habeşistanê we bivê ji me re. Xwedê ji we razî bi Seyda qirara vê hicretê de gelek sebebê dînî, siyasî, civakî û stratejîk veşirtî bû. Ji geyrî îşkence. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam û eshabê xwe tevê îş û karê xwe bi zanabûn û siyaset dikirin. Zaten avakirina Darul Arqamî di destpêka heyama Mekkê de yek ji armanca wê jî got ji bo îş û kar xweşik bi zanabûn û siyaset bên sazkirin û bên meşandin. Bêguman divê em armanc û gaya vê hicretê xweşik zanibin wê çaya em ê fêm bikin hicreta Habeşistanê ji bo çi hatî kirin. İnşallah em ê behsa bersiva pirsa we bidin. Em vêya ji bîr nekin Seyda insanê mezin armanc û hedefa wan jî mezin in. Yani insanê mezin hedefê xwe jî mezin datînin. İnsanê bê hedef ji xwe vala ye Seyda pûçe. Pêxember aleyhissalatu vesselam ji ber got hedefa wî mezin bû ne Mekke, ne Medîne, ne Cezîre Arebîstan. Hedefa wî wek Qur'ana pîroz gemrî wî dikir digot heta fitne li ser rûyê erdê nemîne û dîn bi temamî bibe yên xwe da vê mücadeleyê berdewam bike. Hedef û armanca Pêxember aleyhissalatu vesselam jî heta got fitne ser rûyê erdê raba wê mücadela yani ev hedefa her insanê Müslüman Seyda. Yani piş Resulullah aleyhissalatu vesselam ra Müslüman ji vê hedefa xwe neketin. Yani halê hazir eger got Müslüman di zindanê Yahudiya de bin, di zindanê özel ji Müslümanan re zindana li Guantanamo çê bikin. Ev süper gücê dinyayê demek Müslüman hêl ser wê hedefê, hêl ser wê ehd û wehdê ne got dixwazin temamê dinyayê dînê Xwedê û navê Xwedê li ser erzê Xwedê bilind bikin. Di vê hicretê Seyda tiştê bi dirûr bi çavatê dîtin tedî tevê kitêba hema dibê çi dema müşrika eziyet û îşkencê xwe zêde kir Pêxember aleyhissalatu vesselam ji eshabê xwe guherin deverek dûrî bi navê Habeşîstan li wir qiralekî adil heye hûn herin bawî wê bihewîne eziyet û tadel we nayê vêya diqedimînin tevê kitêbê tarîxê. Fakat me got vêya yek ji wan gayayî ne armanc ne dawîng û ne destpêkî jî yek ji wan gayayî. Em ji ku derdixin yek ji wan gayayî? Çaxa em li mücadela di navbeyna tewhîd û şirkê de
لمجادله دنابینا پیغمبر علیه السلام و مشرک مکه ده میزه دکن مشرک مکه با آیت جی ثابت سوره ابراهیم آیت 13 در واسطه مشرک مکه و مشرک بریا خو پیغمبر علیه السلام و اصحابی وی هر دمه به درخستنا مکه تهدید دکرن چاویان درسانه دوگامه وج مکه درخن یعنی داخوازا مشرکا که پیغمبر علیه السلام و اصحابی ویش مکه درخن شخواف داخوازا وان بو هم مادم داخوازا وان بو چما پشتیک پیغمبر علیه السلام هنک اصحابی خوش مکه درخست مشرک دو الچیه خو جی مکه تا شاندن حتی حبشیستانی اف داخوازا وان بو داخوازا وان جی پیک هاتو بو چما ایب شاندانا ها دمکی ارمان جو هدف يعني او هيئتا قو مشركة باي مهاجرة رشيان دي وقلك هدية وديارية قنج دانا النجاشي مزني حبشيستان يقو و فقير يقو باز دانا واجار كي دي بدا ما افد ديني شاندان قو مسلمانا نجبر إشكنجي تاني بار نجبر وي سبب نوي دي بشرت يعني ونحزدكن وان سببا هنا كي ما الجور ليك هولينا خا سرفبوني والجور زانينا خا درباري ودم فكرين ما جوان دن سرف هنا كي جوانا مبين زمان فقط اف هجرت جوان سببه گو امید صحبتا خود بینن زمان جی هین ویده تر سبب نیوی دی جهنه فقط بلکی بالخدا کس وان سببا نزانه رسول خدا وان سببا صدم وان سببا امره به هجرت داد سیدا بریا هر تشتی گلک سببه به هجرت هنه اف هجرت نجبو زیده بونا ازیت و işkence بتنهاتی کرن چونکی اصحابه هندک ازیت لوان دهات کرن هیچ ازیت لوان ندهات کرن جی تبدیل هجرت بونه هگر اف هجرت جبو ازیت و işkence با جبر ازیت و işkence با بریا هر کسی دوی گو بلال و عمار و خباب و مالا یاسر و ایوکوان تبدیل هجرت ببانا چونکی ازیتی هری گران لوان دبو فقط اموانا نابینن دوی هجرت حبشتان حقیقتا اموانا نابین جامع گواب جدید زانین گودندر و هجرت ده سبب و مقصد نیده و شرطی هبون جوان سببا اما هنکا بینن زمان سببا یکم سیدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم جبو هجرتی و بکن دولتک پر دور شانی اصحابه خو کربو دوی وقت ده چونا جهکی وها زور و دور هم جبو انسانی وک اصحاب پیغمبر علیه السلام زور زحمت بو هم جی تعلقات مزن بو چونا حبشستان جبو اصحاب پیغمبر علیه السلام چونکی عادت عرب ده مزن دولت که و حقی خسپارتنه یعنی حمایه حقی گنده با دولت ده کسی نکاری بوش برخواف بچا خب سپارتا دولت التجاه حقیقی التجاه حقیقی ویگاجی هی مثلا هنک انسان هندور دولتا ما محکوم دبن هنک دولت التجاه حقیقی تونه نارنوان دولتا درن دولتی التجاه حقیقی ده دوی وقتی جی اف قانون هبو اف قانونک اساسی بود نوا گل عرب ده و قبیله یا جی قبیله که جبر خوف نکاری بو حق حمایه حق خسپارتنه بدا دولت کی بدا قبیله دی به قانونا به سازمانا ویا دهات راست کردن یعنی خسپارتن نلگور کفا مهاجرا بو شانس بو سعودک بو هلا خواندنا جواکا کوملک جماراوی چل پنجی انسان زور بود وی وقتی دی چونکی فراغی وی وقتی دباراوی وقتی نوکا وقتا ما بو انسانا بزور دبارا مالا خود دبارا هر زوحیالی خود کاری بکره دنوا کومل اف کوملا اصحابای گو اول چونه هم دبینن زاروک هنه پیرک هنه اختیار هنه نخوش هنه انسان باوی هنه انسان هزهزی هنه دنوا و کومل دی جوانا رجی هلبت چاقا بچانا گبهتانا خواندن خانی دوید خانی نیتید با هتانا خواندن خوارن دوید فراغ دویدن چه فراغی جمالک ره بدوی هی جوانا ره بدوی هبو جوان یعنی خواندنا مهاجرا براستی جی زور بو زحمت بو بیشتی خواندن جیناندنا مهاجرا بارکی گرام بو
çünkü muhacira dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam destpêka dava xwedê ji însanê Mekkê re digot werin bibêjin la ilahe illallah ve İran û Bizans bibe êwe. Muhacira digotin la ilahe yani ji bil xweda tu ilah tune. Ê wan bihewan da rastî wê neyartiya dunyakê bida pêşçavka. Heta sala nubûwetê yazdemîn de Peygamber aleyhissalatu vesselam çagal nava konkê hecciya geriyayî gotî werin vê dawê qebûl bikin. Heger hûn qebûl nekin me bihewînin ez ê hicretî welatê we bikim. Hinek giregirê müşrikê Cezîre Arabistanê ji Peygamber aleyhisselam re gotine wala ev tiştê tu dibêjî tişkî baş e la ilaha. Çünkü duê demê de her mezinek ilahek bû, her eşrafekî qebîlê ilahek bû, her dewlemendek ilahek bû û van ilaha herkê li gor xwe, li gor xwestekê xwe, li gor kêf û zewqa xwe eziyet û tadilê însana dikirin, dixwestin ilah bibin, ilahekî bi tenê. Fakat bersivadanê Peygamber aleyhissalatu vesselam gotine heger em wek te bibêjin ya jî em nebêjin em te bihewînin em ê neyartiya dunyakê bidin pêşçav, bidin ber xwe. Divê got em bi dunyakê rê her dem di halê berberiyê de. Yani barê te giran e. Barê te giran e. İşte hewandina muhacira jî barekî giran. Muhacir jî çünkü wan rê û rêdanê Peygamber aleyhissalatu vesselam hîn bibûn wê ev daw biçana ku wê bidomandana ev jî her kesî duê demê de nikarî bû ev var helgirdan. Lazım vê pirsê bikim yani dewlet zehf bûn duê demê de İran hebû, Bizans hebû, li derûdora Hicazê gelek axa hebûn mesela weke wan sê birayê heve got mezinê Taîfê bûn. Ama Resulullah aleyhisselam xasaten ji Necaşî re zilamê xwe şiyandine. û hem de yani serokê vê ez ê bêjim serokê vê van insanê vê gruba ku Resulullah aleyhissalatu vesselam şiyandiye Cehferê kurê Ebu Talib'a yani kuramê Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sefera dudya dedi, hicreta dudya Cehferê awul Osmanê kurê Mazûnê. Ew jî yekî ji malbateke meşhur bû yani. Malbateke Maxzûmiyayê. Ne insan ne feqîrin, ne insan ne birçî ne, insanê di Mekkê de insanî xuyayî ne. Demek Seyda ez dibê Resulullah aleyhisselam dixwest quweteke di duwa hazir bike. Belê. İnşallah em ê werin wir Seyda. Ez dixwazim dîsa hinekî di wî warê çima Hebeşistan ez çima Hebeşistan, çima Necaşî. Di wê demê Seyda dewletek ji qebîlakê ji malbatekê xurtir bû ana ji werayî. Dewlet ji qebîla xurtir e. Gelek qebîle belkî karî bûn deriyê xwe ji Peygamber aleyhissalatu vesselam rivekirana. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam dixwest dewletek deriyê xwe jêrbek ya jî dixwest hinek eshabê xwe bişînin dewletekê. Dewletek di navbêna wan û Mekkê de pevgirêdanê ticarî, siyasî ya jî aborî tune be. Ji vê hêlê de jî meznê Yemenê Necaşî, meznê Yemenê Ebrehe çaxa hücumî Kabê kiribû, Yemen û Hebeşîstan cîranê hebû. Têkilî navbêna wan de hebû. Têkilî navbêna Mekke û Hebeşîstanê tune. Yani Pevgirêdanê siyasî aborî û siyasî tune bû. Yani deymayî ro îşbirliğî tune bû. Hem ew Seyda û hem jî ti etkî ti ez bêjim bandora Mekkê li ser Hebeşîstanê nebû. Tune bû. Yani Resulullah aleyhisselam tamamîla tevayî dixwest ku hevalê wî azad bin. Ew hevalê wî yê goyê çin ji hîmaya Mekkîya û ji dewleta Mekkêyê dûr bin. Ne dibin destê wa de bin. Belê. Mesela duê demê de nava dewletê cîranê Arabistanê de İranî jî hebû. Fakat Kraltiya Hîre hên nuh li dewleta İranê xirab bû û bi cudayî jî meznê İranê ji vî pêxemberê li Mekkê derketibû aciz bû dixherî meznê İranê. Çünkü Peygamber aleyhisselam peymana ku wê İran di pêş dibe bi ê mümina didawan. Dida xelqê. Dîsa jêla dide mizgîniya Bizansê dide. İran û Bizans çima wê mensûbê hevalê vî pêxemberî bihewînin. Yani insanekî got sultaneta merev bileyzê. Çawa merevê wî destek bike. Belê. Mesela dîsa Heraklius
دوی دمده جیران عربا بو ویجی لهمبر عربا لهمبر عربی جزیره عربستان قراره همبار بو زور دجوار دا بو و عربا را تکیلیان تونه بو او عربا دو واریده تکیلی به هفر دانت دانین دنوا جیران عربستان ده از بنی جبرکو دقیقه ما بهجمارن یعنی امتخازن زودتر امورنا سر حکمته هیچ بله سیدا حکمتا یکم معانی زمان آدو دا حبشیستان دیگل دولتک پر دوری جزیره عربستان بو در ریا بحری ده چون هات ناوی لگوری جهد پر حد بو و تالوکا امین بو ریا بحری چونکی تالوکه ری هما جبو حبشستان تونه بون درشای دریویتی ببال حبشستان وند بو انسانی گو ببال رویه حبشستان دوگو دبحری دبیچا دبحری جی کسی کی نکاری بو مهاجر بشوپاندانا جوهیلت جی سعودک رویه و هجرت هبون یعنی سعودک مهاجر هبو چونکی مهاجر چاغا درکتان رویتیا رشای قیویتیا رشای دریج بو گمشتکه مکه او بشوپاندانا و وانزف بکراش خوش شوپاندن جی چون نریج مهاجر لگمی سوار بونه تو گمی نیدی تو نبو گب پیوان کبه گب پیوان جی کتان نگاری وانزف بکرا دنوا بحری ده جوه هلید جی مهاجر پیغمبر علیه الصلاة والسلام حبشیستان نقان دیه دیسا سیم سیدا هجرتا ببال حبشیستان به صرف نجبو خلاصیاش ازیت و اشکنجا و تعدا هاتی کرن نجبو جیانک به درد و کلو کدر هاتی کرن اگول سروی سبب ثبات دکن حقیقتا حیات و مجادله پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ناس نکرنه اگر یگو حجرتی و دولتی کرن صرف جبو خوش ازیت و اشکنجا شتادا ظلما جلوماندن و شرماندنا خوب پاریزن حجرت بکرانا وانا لمکه و اصحابه هری ضعیف ایکم قوت ایک هلا طبقه فقیر و مستضعف و مظلوم و نوا وان مهاجرات دهوا دیگل دوه هیامدی اشکنجه هری گران لبی خودی و بندست و کلاهاتی کرنجی هما جوانا ام تو کسکی دنوا و هجرت اده نابینن بالعکس یگو هجرت کرنه یگو هجرتی حبشستانی کرنه سیدا به تیبتی اشراف یانجی زاروکی اشرافا دولمند یانجی زاروکی دولمندا یانجی منصوبه قبیلنی خورد بون مکد ایگو تولی و هجرت بونه itibarا وانا دنوا خلقی ده بو قیمتی وان ده هاد گرتن هما طبقه ناوندیم دنوا و هجرت دنابینن مثلا سیدا ام هنک میناک بدن مثال بدن کی تولی و هجرت بون ببینن جزاره امویا عثمانی کره عفان تولی بو عثمان بنو عفان جی امویا بو اموی جی tabi kari askeri döndür bajarı Mekke'de destevanda bu. Hatta dinava kabile döndür Mekke'de kabile heri per Mehzumi bun lepevan Emevi dahat. Yani Mehzumi ve Emevi nava deh kabile Kureyşi adı heri xadimeri bu peyv destevanda bu peyve Mekke ev bun. Disaj Benu Haşimiye am Cahferi Kore Ebu Talib dibinin. Bavi Ebu Talib پیغمبر حمایه دکی مانی کاری بکره خواجی حمایه بکره ام جعفری کره ابو طالب دبینن دیسا جزاره امویا ام لاوی عتبه بن ربیعه ابو حذیفه هم دبینن ابو حذیفه جی تفلی و هجرته بوی دیسا کچا ابو سفیان ام حبیبه یعنی ابو سفیان genel kurmay başkanı Bajer. Seyda لسر ve کچا ابو سفیان اتخازم تشتكي بيج مساعده وبي بله سيدي زاوای ابو سفیان او جی دوی يعني فرق جروبا جو هجرتي عبد الله بن جاش بله سيدا او لحبشستان كبي خوشيه تيت خوشيه بين فرهي دبين او الور فلاد به سيدا بله يعني تشكي غريبه سبحان الله جدين درد كبي خبر رسول الله عليه السلام رتد به فلان كسو جدين دركتيا فلابويا تعرف فلاكريا بله رسول الله عليه الصلاة والسلام بكفالة
جبرگو پیرکاوی انسان که عسیل بوش مالبات که مزن بو پیرکاوی ناش بو بخودی نمینی وش بو دل خوب خونه شوتینی مرد که الخوا مرد که یعنی بكفالة بكفيلتي يعني أكيد كفيل شخورة ومهرا رسول الله مهرا شر رسول الله عليه السلام يعني أم كارن بيجن بيرك جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام جيدنا في الجروب هذايا وهم سيدا دما إجا بشتي كان صلى الورد منن رسول الله هجرتي مدينة كي تي أو رسول الله دقهن هذا وقتها جو إجا باوي أبو سفيان جبو أو أنلاشما نوا مسلمانا ومشركة خرد بيه بشتي هديبية أنلاشما سي خرد بيه دبی میوانه رسول الله کجا خود بینی اوج الگوری خود به از زاویه از خزوری ویما و کجا مد مالاوی دیا از چه بیشم ناش کنی کجاوی دوشکا گل سر درونه اش بندرد خی دبی رابع دبی رسول الله اغلب سر وی دوشکه درونه ده انسان کی نجسی سر نرونه اوج دبی کجا مج وقتی تجمدور کتیه تقال کی خرابویا درابه درد که بیش مالای ترد کنی يعني بتشقاسي أصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو جن ولو مير جوي دينيرا وجوي دعويرا يا صادق بون يعني هم مخصص بو فيز في مثالي بيشم جو قالك إنسان ما يجو كوتشبري أوروبا بونا يجي روش آفا بونا مثلا شونا باطية نافا تركي دز بيجم جو جريز وعدتي خدور كتنا حتى يعني كلمة كفرجي أمشنا جيد بهيزنكو يعني تمامي إنسان نانكورة حقيقة إنسان نانكورة ده ما جو كفي خوشية ده إنسان خوش بيرات كي أجر نج هوالي ويبي ونج أزبيجم جماعته ويبي نج دوسته ومحبي ويبي أو إنسان ويتشي يعني إنسان ده ما خوشية بيني جو أف يعني هاتي سري أصحابي رسول الله عليه السلام أصحابي رسول الله بخوجي تلك فيديو نيكرنا وجريك كتنا يعني بله سلام مثلا ديسا نوا ve hicret dedi Biraya Ebu Cehil Selame bin Hişam بله سلام Biraya Ebu Cehil mesela disa Osmani Kure Mahzun kabila Beni Mahzumiya ve Pirayi de ve hicret dedi Beni Mahzum Abu Seyda بله سلام yani subhanallah Peygamber aleyhissalatu vesselam malbatek Mekke'yi heri khurt هم دبینن انسانی تبلیغ هجرتی کرد. مثلا دیسا کوری سهیل بن عامر عبدالله بن عامر او جزان کی مشهور بود او جی نامدار بود اما یعنی anlaşma Hudeybiye سردستی سردستی کچاوی جی ناو دبو سهله بنت عامر کچا هم کوری کیوی هم کچا کوی ناو دبو دیسا کوری ابو حیحه سعید بن عاص ابو حیحه هم دولمند بو هم اشراف کی مکه بو دیسا کوری نادر بن حارس بنیارتیا خوی بی اسلام و پیغمبر اسلام یاره نام دایی ام دنارم کوریوی عتبه بن نادر اوج ناوی هجرت دیگه دیسا ابو سلمة المخزومی و پیرکای سلمة دیسا دناوا و هجرت دیدن سیدا اف و گلک اصحابه وکوان ددن ریدان گو ای تبلی و هجرت بونه به تیبتی اصحابه جمالباتی هری خویا و جمالباتی پر زاروکی اشراف و دولمندا و انسانی به اصل و فصل yani evjidi de redan gvana eziyet ve işkence giran ve nedbu hager jibo eziyet ve işkence ba ve nekidin gvana nedbu khabab ve çuba bilal ve çuba ammar ve çuba zünnureyn ve çuba ve zinnile çuba muhabeys ve çuba avana kola cariye Mekke bun halbuki van ashabat davidi قریب و محافظه بکرانه شر مشرکه فقط اویا پیغمبر علیه السلام به تعلیمات پیغمبر علیه السلام دورد دیسا سیده تشکی بالا مدکشینه دوی هجرت دیده اوی گو جبو درکتنا ری یعنی ببن مهاجر هر حبشیستانی هل بجارتنا وان پیغمبر علیه السلام وان هل بجارتی يعني رسول الله قلت فلان كستيتش نلقوري خستكا نفسها نلقوري خستكا وان ام دنارن جهر مالبات نافان دهنه جهر صنفي جهر قسمي هنه افجي سياستك بنغهاوي كورد ve hicreti دهي چیه
پیغمبر علیه الصلاة والسلام سيدا أمي بيش نافريرا ليش تمام سيدا يعني برا طماشا ماني بنجي بمند سكني وبكلنتيه ده بله طماشا عزيز بيشتي نافريرا كدي أم بهفرن إن شاء الله